Daga jingkemen ke bakrau bat ke bashika day ki bor pniak school jong ka Saint Paul Higher Secondary School Nongpo haka step jong ka khatnyo tarik ukulal kot arjar arpulai kila pediang song bahaya kong Magdalene Saukumi Maulong ibdai MDC jong sning constituency ibalong ru haka juga por kumi kertong yikun election MLA arjar arpulai nanongpo constituency na ka parti NPP haka jingwan IT jong iya ka work order na ka benta bantit ya ka school boss haka ni ka school ka basyong dor arpu khandai lak saupo arhajar praspa prapau tengkah kabalong na ka benta ban pendon kam hagi kam school kum habalit syau bat lej bu khna school kum ban syuk de hong ne khandiat ba ka school Saint Paul Higher Secondary School Nongpo kedi ka wei ni ka school ka ba rimbha ka badan hak ne ka thany kabal ai ka jing sekri bat sam ya ka jing nang jing stat hapo ka ne ka thany bat kabal seiru ya shibun ba ki riustan bat ki ru pokman ki balami na ka ne ka school ya kini kejingira ban penmang ban IT ada ke school boss syaka Saint Paul Higher Secondary School Nongpo la penmang na ke Chief Minister Special Development Fund jong sedam arhajar arpulai bat hapa kedau halor kejing yo pediang jong ke school ya ke school boss kelong hadin by MDC jong sning ila ilam lenti yo parish priest rengkat bat gibor peniat school ban leji kendu yo menteri rengba ke jela Konrad Kongkal Sangma ha kejingwan jong hom sning kabalong ru hadin makibor peniat school kila kerpat yai kong Magdalene Saukumi Maulong ban penkeran syau menteri rangba ke jong ke jela bat haba ai jengkeran hakane ke sengiru na kaliang jong gibor peniat school kila penpau ya kejing sungu bat kejing kublai yai kong Magdalene Saukumi Maulong bat haba ai jengkeran hakati kejingilang ikong Magdalene Saukumi Maulong ila pentip ru bahau banai balai lan ya banai leber jong sedam arhajar arpulai menteri rangba ula kular banai biang segoi ke bos ya kene ke school ya kapa ublay ulas ngap bat ula kerku lang yangi baro ngam shim laklat baka driu terik jong menta upenai liling ba kabangiya yo banyak kendu ke delegation hapor ipor bakhandiat ya kabangila yo ban kendu yu chief minister jongi bat Father Peter hang tai hum sning ha kan driu terik ngisngau sarong bat juga por bakwa hiru bat penbena syapi baling ba ipor ibakhandiat ya kaba Father Peter Simli ila pensngau ya kejingban kia ba kejingkit kaba kia ke kaba ikwa na kamta kabha kamyan jong ke imlang kasalang pat khamtam mta ka jing shong suk shong shngan na kamta jong pi ki khana school di tang ha tega sngi ya kaba ngiru ngilayo ban tie jingkhang ban pensngau yu chief minister badon buram jongi usa Konrad K Sangma haka jing don ringkat lang jogi sembut menteri rangba iba preston den song ya ka bangi lapan ya ka school bus na ka benta jong pi ngasngo ban ong ye pi kini baro kini ki kam ki babha ya ka ba ublai upen sngo hakit pendong skor ya ka ba ublai ukta e ka mensi mi kinong yalam namar barabor ni yu kinong yalam ki jongi ki kinong yalam ki bayeng ki ba kedup lang ya baro habangi pet teng teng iki kun samla ki khana school lada kambiang kalet kawan kak notam ki bamdon mo iki kali bali on school ban shaw school kawara asisha ka jing ki babun kiliang tinginget scam baling ba ini program ibarat ya kabanga nakaliang ka jonga ngakwa ban ai sha Father Peter Simli lingba ka chief minister special development fund ya kabanga kwa ban puli ni kapor kalong implementation of Chief Minister Special Development Fund 2022-23 Kumbakalong and Puli. Sir, with reference to the subject cited above, I am directed to forward herewith application along with enclosure received from Father Peter's Amley St. Paul Higher Secondary School Nongpo. The Chief Minister has approved a total of 29,42,880 only under CMSDF fund. You are requested to take necessary action for implementation of the scheme as per guidelines of Chief Minister. Dengan sengoban ong yepi, syua bangan ay kenika order na kamta is Father Peter Simli tingi kermen scam kumapi pila ang note ya ka school bus tingi ngej scam bau tayo ubenay jong balay in sayo pat skoi ka school bus kumbala kulang da Chief Minister ujongi ni kermen scam pangian lumlang hang ni haka lumpung menta tingi nyakit lem haka jing duai iwe pi iwe ku ki kun kristan nginya kershan lem
Namang idon shisha kata kajing temu ban kentiu ya kadong bat kathan kajing temu ka babha na ka benta ki nong shong shnong hadu ki khun samla ki hep ki baret bat kumjuru habangi pen ya kadong bat kathan idon kam ban kentiu ya ka pule ka puthi tingi nget skam kanum kut tang ha ka ni ka kenti la ni ka wat ka pamenta ya ka bangi yo pat ban ai ringi kermen skam bawat ki kam ki babha hadin habut da ka benta ka school Saint Paul bat nak menta ka bet ka biang joki khana school bat kinong hikai school kabangi pejru ngarang kren bi Father Peter meneng ong father what infrastructure ngi nak smudon kam tingin nang sang ya kren pat ya kita ki kham hadin tinga suban ai kublai gerpang ye phi baro ya kapor ka bakordor ka jong phi ublai ka jingsuk udon ka ba phi wei peng wei pinang kiu irat man laki liang kum ki khana school nginya pule kot pha ngin long shisha kita kinong shok shnong dan ikin khana school baburam ya laki kimi ki kpa ya laki nong hikai nama kumbangi tem kani ka long ka yeng ka ba ar ka jong phi ngidon kam bat ken bat kentiu ya ka lawe ka pharnai ka jong phi ki khun samla bat ki hab ki baret ki baralang ni ka school ti season don ngakwa ban IT Father Peter ya kani ka implementation ni ka bala point na ka Chief Minister Special Development Fund ikerman ki ik baro kinlong na manta ka babha ku pleshbon ku sya jang kalong ke kama ira ko smio masler bagi pelong kau ya kam tak smi one dreams come true pakata kadai father hello pakata mujin ko kalong ba I Reverend Father Peter's Ile when he is secretary principal Jamaica St. Paul Higher Secondary School Haju Kapor bilang parish priest John parish Joey bilang kosmio ya kali kecil ambil ke school kat lapendong ruandor ya kali kesni berkata kalau kacing don't think John ikon Magdalene S. Maulong ibalong MDC John ka Omsling constituency ibalong to executive member haka Hasli Hills Autonomous District Council haka to board ibalong candidate John ka Longpok constituency na ka National People's Party haka ba Father Ramba ila khot ya ikon ban yalang dinti ya ba ira ka committee jo ka parish hi baro away bandit ikando ya Chief Minister badan buran jo ka jala joli Shri Conrad Paul Sangma but kami kecil yalang delegation jo ikon ban penyo ya ka St. Paul's Higher Secondary School ya ka school bus Lagi ada di kapti belum boleh kita. Besok, kacing kapti kebang kamkrau kebang kerupat di highway kalau kacing tiang semua ya ikon Magdalene S. Maulong hakering jogi hakering step semua ada di kapti kita kacing tiang semua. Kalau tenang sekali komen. Mereka baru ikon inai yang kita kajing kemen keba bukan chairman ni loong ya kebangi lap kami lenti kita kata ngah tarai ikon insa pencai yang ya kata keba mai man pen kemen yang pen olong ya kata keba mangi ngilak kami lenti bar kata sesian ai kajing kumlei ya pi wei badan hame mentah akan dikelemat ke baleng kot yang kajing petip ya jongi yang dari beralong berkelai bandan kat ni dengan dapat kajing kemen dan dapat kajing sangu ya pi wei imbati kerpang ya ikong kajing pun kam dari kelapan ailat yangi akan dikasngi ke kerpang sesian ai kajing kumlei bangga pediam buram ya pi wei